Salav, Navaman Andia, Tichawai. Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Southern Kurmanji dialect. Southern Kurmanji, a dialect of Kurmanji Kurdish, is spoken in the central southern regions of the Kurmanji speaking zone. This includes Mardin and Batman provinces in Turkey, parts of Shirnak, Diyarbakir, and Shanlurfa, as well as Hasaka province in Syria and the Sinjar region of Iraq. While it shares core linguistic features with other Kurmanji varieties, it exhibits unique phonetic and lexical differences shaped by regional influences. Southern Kurmanji remains an essential means of communication and cultural expression among its speakers, despite historical pressures on Kurdish language use in some areas. The people who speak Southern Kurmanji are primarily Kurds, with a rich cultural heritage deeply rooted in traditions, mythology, and seasonal celebrations. One of the most significant festivals is Nowruz, the Kurdish New Year, celebrated on March 21st with fire lighting rituals symbolizing the legendary victory of Kawa the blacksmith over the tyrant Zahak. Among the Yazidi Kurds, Charshe Masor, or Red Wednesday, marks an important spiritual occasion where families light candles, dye eggs, and visit cemeteries. Historically, Sarsal was observed as the New Year on January 13, featuring children dressing up and collecting sweets. The cuisine of the region is centered around wheat, bulgur, legumes, and mutton, with specialties such as liver kebab, merge, and kutilk, a dish made from bulgur and meat, prepared in various ways. These traditions, along with strong communal ties, continue to shape the identity of Southern Kurmanji-speaking Kurds. In the next part, let's listen to the beautiful sounds of their language. Numbers. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. Greetings and phrases. سلاف السلام عليكم صبحات بخير إيفارات بخير شبات بخير مالي آوا تبخير هاتي ناوي تچيا ناوي من عليا تچاوي از باشم تچند سالي از 25 سالي ما تجكوي از جمردين ما بخاطرتا اري بلي نا نو. Vocabulary. از من تا او وي ام ما ون و او وان اف في او وي صهر كسك شين سبي رش زر قور خمري قحوي بومبا خاني مال باف دي جي برا خواه بيرك دابير قالك بابير كر لاو كچ خوارن طاشته فراوين شيف نان هيك آف شير كير كفچي قدح شكر پنير روج مه سال روج هيف ستيرك آگر آخ أزمان هوا برف بفر باران اور سيف ليمون تره باجان خيار جيزر بيواز سير دار بهيف سر رو شاف بر گوه بهول دف دست بي نگ لنگ پور چيلك سا کوچک کتک پسیک مه بران حسب کر مشک ماسی براز شهر گر هرچ مار مزن بچوک نو گون ستور زراف راست چپ گران سوک نویستن خوندن خواستن دیدن هاتن چون زانین خوارن وخوارن گوتن شتغلين بطلين گرين كنين پرسين كتن شكستن هشتن
کوشتن مرن بارین فرۆشتن کرین گرن بڕین برن. The parable of the prodigal son. دۆ کوڕی زلامەکی هەبوون یە بچووکش باوێ خۆرە گوت یا بۆ ئیشم ملکێ خوا بەحرا گۆل مندکەوێ بدە من ئیدەوی ملکێ خۆت نەقە باوان دەبەلا کرد. پشتە بە چەند ڕۆژان کوڕێ بچووک هەر تشتێ خۆ لەفدا هەف چوو وڵاتێکی دوور و مال و ملکێ خوا بە حەیاتێکە غەم نەخواری بەر بە ئاوێ دەبەر. پای بەvێ ئیسرافی غەلایەکە دژوار لووی وڵاتی ڕابوو و ئەوژی کەتە بەر دەستان. ئەو چوو ئولوجەم دەیمانێکی وی وڵاتی دەست بشغل کرد گۆوی ئەو ji bo xwedîkirina birazan şiyan di nav erdê xwe. Ew wilqasî birçî bû got gişt qaqilê şoqilên ber birazan xwaribane lê kesekî tiştek nedawî. Ya talî ber xwe de got çend welamên bavê min hene got têra wan xwarina wan heye lê ez li vir ji nêza dimirim. Ez ê çima cem bavê xwe û jê re bêjim ya bo min di huzûra te û Xwedê de guneh kirin. Îde ez nihêja me got ji min re bêjin ez kurê te me. Vêce min ji welamekî xwe bihesibêne. Kurê piçûk kete rê û hê dûrî mala bavê xwe bû bavê yê ew dît û baz da û ew hembêz kir. Kur kelegirî bû û got ya bo min di huzûra te û Xwedê de guneh kirin. Îde ez nihêja me got ji min re bêjin ez kurê te me. Lê belê bavê yê got welamên xwe bilez xeftanekî hêja bênin lêkin û hingulîskekê bixne destê wî û şekalekê bixne lingê yî. Golikeke dermale hazir bikin de em ziyafetekê bidin ji ber ku kurê min miribû û dîsa sax bû mondayî bû û hate dîtin. Wê gavê kurê mezin li navê êrd bû wexta ku ew nêzîkî mal bû dengê stiran û dîlanê kir. Wî bangî xulamekî kir got çi qewm ye. Xulam jê re got birayê te vegerha û bavê te ji bo xêrhatina wî ziyafeteke mezin da. Birayê mezin qeherî û nexwest bikeve mal. Bavê yê derkete derve û lawlaw kir. Lê kur ji bavê xwe re got wilqas salan min xulamtiya te kir ji gotina te derneketim lê heta niha te kehrek jî ji bo min negurand got ez ji hevalên xwe re ziyafetekê bidim. Lê wexta ku kurê te yê got mal û milkê te ber bi avê de bir vegerha tu ziyafetekê ji bo wî didê. Bav got kurê min te hergav li cem minî û her tiştê min yê te ye. Lê divê me pîroz kiribane ku birayê te miribû dîsa sax bû mondayî bû û hate dîtin.